санги талхара фуроварда мешад ё не гуфта бисёр кас илтимос дорад. Китоба кофтам будааст як ҷошба ӯзбекӣ будааст, ман якта роҳиша тоҷикӣ мефаҳмонам. Чӣ хел мефурорем бародарони азиз, ҳамин кашнич аст, зелин ҳанавая обба меҷӯшонед, ҳамин як бандаша 1 литр обба ҷӯшонед, як рӯзба 3 маротиба пеш аз хӯрок шиками гӯшнаба 100 граммӣ мехӯред. ҳамин талхаба санг бошад, худо хоҳад аста аста мефурод. чанд рӯз? 10 рӯз мехӯред, худо хоҳад фоида ме. Мондаги роҳош ҳам та китоб хонда метиҳам, касе ӯзбекиро донад, ман мондагиша натонистам перевод карда ё сурат гирифта истифода мебаред. худо хоҳад. Мана марамад тошларни кетказиш, ин сангоя нест кардан, дард бор ки дармон бор. Китоби тиб якумаша ман гуфтаги кашнич o'ti va ildizini qo'shib qaynatib 10 rӯз 3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin ochiq holda 100 grammdan ichilsa o't toshi talxa sangash foyda mekunad. Mondagişa 8 xil rohash ko'taz untu mekunam. Ekrani یک بار زیر کنید پاوزه میشد. موندگیش در کار باشد هم تو خونده خدا خواهد ازبکی فهمید سنگای میفرارید خداتون. این چیزا رو میکنید یگان جاتون با فایده نکند ضرر هم نمیکند. یکی شما با ضرر کند یگان جاتون با الرژی میبرد شما میدونیدون که این چیز شما با نفورید بس میکنید. مثال تابلتک میخورید برای خواب رفتن جگر نابود میکند. دیگه جاتون با مثلا таблетка хӯред, дига ҷоатон ба зарар аша. Лекин тибба, чизои табиба зарар нест. Барои амун ихлос карда Худованд ҳаматон ба шифо диҳад. Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш.